خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها و تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعیت تبریکاتی شهنان در دهه آهالیکی بالا برای تبریک کردن جشن زادروز یک سالگی صلاح‌الدین جان آمدیم و خاندان شوکت بابا. امروز تبریکات را از نام اسام‌الدین بابا، گلسرانه و البته اهل عائله‌شان تبریک میگویم. نبره شیرین را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید و آغاز میکنیم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، مهمانان خانواده شوکت بابا، همه شمایان را به امروز جشن زادروز یک ساله نبیره شیرین خاندان صلاح‌الدین جان خوش آمدیتان میگوییم. قدم‌هایتان بالای دیده کنی بابا جان ها همراهی صلاح‌الدین تکلیف میکنیم به نزدمان. مرحمت شوکت بابا، اسام‌الدین بابا، مهرمانه، گلسرانه همراهی صلاح‌الدین، البته عبدالرسول و ماهروزه بانو را به نزدمان تکلیف میکنیم. مرحمت شوکت بابا بیایم ما نزدیکتر. مرحمت اسام‌الدین اکا، مرحمت. السلام علیکم اسام‌الدین اکا، گلسرایتی، مرحمت بیاید یا شما نزدیکتر. کلیم پاشا، مرحمت شما هم نزدیکتر رسید همراهی فرزند. شوکت بابا نبیره دست بگیرید یا نتون با بابا جانlarimiz bugungi Salohiddinning 1 yoshlik shukrona kuni bilan sizlarni tabriklaymiz. Kelajakda ulg'ayib pahlavon bolalardan biri bo'lsin. Albatta eng yaxshi niyatlar, eng ezgu umidlarni bugun shirin farzandimiz tomon yo'llab qolamiz. Albatta imroz ro'zi zodro'z است، ro'zi xursandi است. Bayramona در خاندانتان آنجان شده در لکای پهلوان خاندان به دنیا آمد. آنجان‌های جوان خدا کند که بعد از همین چند سال‌های با شمار نبیره کلین‌ها بیاید، از دست نبیره کلین‌ها چای نوشیدن همین آنجان‌ها نصیب کند. امروز روزی خرسندی است. امروز صلاح‌الدین جان را از نام اسام‌الدین اکا، از نام گلسرایتی، از نام اهل عائله‌شان گفتند که حسین جان امروز پهلوان خاندان ما از آمدنش من 1 سال شده است دنیا با آمدگیش ما بسیار خرسند شدیم، بسیار خوشحال شدیم و امروز علاقه 1 سالگیش جشن گرفته ایستادیم. خدا کند که دادرک و خواهرکانش زیاد شود و هر سال شما آمده تبریک کرده روزهای خرسندی ما با اشتراک کردنتان نصیب کند گفتند. امروز برای صلاح‌الدین جان میگوییم نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگی تر دارد، پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. البته عبدالرسول فرزند عزیزتان در دم پیری عصای دستان شما شود. شما که چقدر برای پدرجان عزیزتان خدمت کرده ایستادید، خدا خواهد از پشت همین شاپسر اصیل میبینید. امروز روزی خرسندی است، روزی شادیانه است. روایتی روزی خرسندی بهترین چی نیت ها کنیم جامعه عمل میپوشید است. در این خیلی انسان هایی که بدل نزدیک را میبینیم
фариштаҳои роҳгузар меҳмон мешудем бар ҳар як ниятҳои кардаи мо омин мегуфтем. имрӯз мо ният мекунем, орзу мекунем ҳамин солҳои наздик ба хатнатояш шаваду хатнатояш ба иштирок кунем ва ҳамин бисма даромадагиаш ба келин биёреду ҳамин кошонаи зебо, боғи зебои бобоҷони азиз ва албатта Шавкат бобо ба боз тои калон шавад, рӯзҳои хурсандиашон ба мо дар хизмат бошему шумоёнро табрик гӯем. имрӯз ҳама ниятҳои нек барои ҳамин набераи ширини шумоён аст. ҳама меҳмонон барои табрики ин набераи шумо паҳлавони хонадони шумо омаданд. бигзор 120 сола шавад, хонадонатон пур аз набера шаваду номҳояшон аз хотир барояду ҳамроҳи Шавкат бобо анамиҷаба фақат бо ташвишҳои ширини зиндагии набераҳо банд шуда гардетон. рӯзи хурсандӣ муборак. исон бобо гулсароитӣ, рӯзи хурсандӣ муборак бошад. ҳар бор ин паҳлавони хонадонатон меҳмонӣ раваду бобоҷон, онаҷон гуфта чашмони шумоёнро шодбош карда гаштан насиб кунад. барои имрӯза Салоҳиддин мегӯем: эй писар, андеша кун ба роҳи шайтонӣ марав, бо адаб бошу даме аз кӯи инсонӣ марав. ҳурмати модар падар кун, ҳақ аст ту бидон, ҳақпарастӣ пеша кун, бар кӯи ноҳақон марав. бигзор дар роҳи зиндагӣ албатта байрамона ҳамеша бо як дуоҳои неки шумо онаҷонҳо бо роҳи росту ҳалол зиндагӣ кунад, касби кори беҳтаринро аз уҳдаш барояду номи шумоёнро ҳамеша болобардор карда гардад. зодрӯзи набера муборак бошад. аз номи онаҷону бобоҷонашон як аксҳои хотирмон, як аксҳои зебо аз дами якмоҳагӣ то яксолагиашро ҷамъ овардем барои имрӯза Салоҳиддинҷон тақдим мекунем. бо қарсакҳои меҳмонон марҳамат тақдим мекунем. зодрӯз муборак бошад. байрамоятӣ гирем шумо худатон қабул кунед. марҳамат. албатта барои ҳар ду онаҷонҳои азиз дар инҷо гулдастаҳо дорем. мехостем барои онаҷонҳо тақдим кунем, ҳам барои байрамона ҳам барои гулсарона тақдим мекунем. аз номи албатта Абдурасул ва Моҳрузабоно марҳамат тақдим мекунем. онаҷонҳо қабул кунед. зодрӯзи набера муборак бошад. ҳеҷ вақт аз калон кардани набераҳо ҳалоку монда набошедон. марҳамат барои онаҷонҳо тақдим мекунем. марҳамат. албатта ширини яксолагӣ имрӯза шоҳписари хонадонро Салоҳиддинро якҷоя ширини торташро мебурем. худо кунад ки 120 солагиашро якҷоя буридан насиб кунад. марҳамат, ширинро наздиктар мебиёрем. барои имрӯза Салоҳиддинҷон якҷоя мебурем, аз он танаввул мекунем. марҳамат. Сегодня кайф и танцы без ограничения. Салоҳиддин даст бигиред, он якҷоя. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день Зодрӯз муборак. на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть Мубарак на баса. Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения! Муборак бошад. Шавкат амак, аз донлакашам мағза ширин будаса, ҳама инсон ҳалок шавад агар барби кашишҳои зиндагӣ зиёд зиндагӣ бас. ҳалок шавад агар ана ҳамаи ширинрӯякҳоро, набераҳоро дида
odam az tashvishhoyi zindagi dur meshud است. Halok shudagi vaqt omada xonadon daroyid agar bobojon gufta yak tarafat omad davom biyoyand agar hamma on tashvishhoyi zindagi shuma tark mekunad. Duo kuned kalon shavad. Monandi shuma mardi halol shavad. Duogiri shuma gardad. Yakta duo kuned nabere. Marhamat. Çok salomat kalon shava. Har qulba dak darkor bacha shava. Chi begam? Faqat shu besham dada beshi kalon shava istiyorlar. Sinoyim. عزیز خوش آمدید من امروز و درگاهمون من انی نوریتم جای صبح سلامت کلان شده مکتب‌های عالی و دادهش گیش بر این در آمده انسانی کلان شده ابشته که همین روزی روشنایی دیگر فقط صبح سلامت گردید خوش آمدید هماتون به درگاهمون Rahmat. Do'st xalqoy tabrikoti bosad meshnaveem baroy imroza Salohiddin jon. Va albatta niyathoyi nek ro meshnaveem. Ona kalon. Firuza xola. General qaynona. Hojiyona kaning qas. Marhamat. Darum bamon darum bagandi. Firuza xola zodro'zi abeyra muborak boshad. Xudo kunadki har du Firuza xolaha ro taklif mekunam. Marhamat. Marhamat. Firuza xolaha beton diyotonam. Amin xonadon. Xudo kunadki Firuza xolaha Xudo kunadki diyoton yakta duo kunedu to'yi nikohiyash boyam tagi chimiliqash ba daromada chor qator she'ru hazoralekho xondan baroy shuma nasib kunad to ana vaqta pir shudan shuma ba hech vaqt namezeba to ana vaqta ham javon shida gashtan nasib kunad. Marhamat. Assalomu alaykum. Shomada Hojisam. Imroz chini tavalludi Salohiddin Zomba iloyim chatma durayar. Ishki dadash kusha peshamam. Madarusu modarusu dadash pesham iloyim chatma durayam. Iloyim Salohiddin sunnat vay tiyosh ba tagi chimilik ba iloyim bor hazoralik hoyam iloyim. Rahmat. Hojiyona marhamat. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Xush omaded va dargohi xo'jayi man. Bayramjon, iloyim xo'jayina kati qo'shib pirshav. Salohiddinam dadai bish kati iloyim kalon shay. Farzandi ba odob shava iloyim ba imon shava iloyim. Kelimla qo'shib pirshav. Dadilakotun chi orzu havas dora hamma yakush barasa iloyim. Xush omade Bayramjon, iloyim hojibo hojona shudan shuma bam nasib ruzi kuna iloyim. Abishti hamin iloyim ruzakoy nazabina iloyim. Iloyim tagi chimli qishba iloyim hamu vaqt nasib kuna ham mohum tagi chimli qishba ravem iloyim. Nasib. Rahmat. Azor rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum mehmononi aziz, mehmononi mehribon, xudohoyi shirinam. Shuma boy rozi Salohiddina rozi muborakash. Taksolagi tabrik muborak bo'lsin namuda. این عمری دراز ازدواج داده و یکم داماسته شود سنت تکبر شهادت کند افتی همین حضور حالات بگیم دیگه دگش کرشترشن مدینه زلاله مغفرت معراج جان و همشان مغفرت داشت هاشون یه کرشتر شدن دستی که مکمل شد یا سپرت و فقط توی تباشر آمین الله اکبر. Azor rahmat baroy to'yi neku samimona. Akrom boshad hamma ro baraq taklif mekunam. Ve raqsim ba iftixor imroza Salohiddin jon imroza ba'zim ro davom mekunam. Surathoy raqsi baroy shumoyon marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum mehmonlar, xush omaded xonadoni padarjoni manba. Imroz jiyani azizim yakka yagoni man asalchiman Salohiddin jon zodro'za shudasiz. Hammadan xush omaded. از خدای مهربان می‌خواستم یک کم اجرت Salohiddin ایماندار با انصاف با عقل تمزدار شده کلان شود و الهی فقط بابا جان و آنا جانش با رحمت می‌آورد انشالله. ما خودش آیتیملا مول نمی‌بیم اینجا با تا ماهان آمدگامایا
келин ба топширика мондагӣ дадаи беҷонама аз барои ҳамнам акелинам аукимам илтимос ва талаб ки фақат рӯзакҳои хурсандагиётона шунида гашта моҳамба насиб кунад чунки келинамои ҷудоям назбинем хоҳари худомон гуфта қабул кардагӣ падарама модарама касалишонми сохишонми гарму хунукишон биям келинҷон бохабар шаванд гуфта моҳам бовар карги аз барои ҳамон яктеш ман худаш 3 моҳ 4 моҳ гуфтам як бор омда дида хурсанд шуда мерам аз барои ҳамнам илтимос мекардам ки келин биям укаҷонам биям падар модарам бая хизматокоршона када фақат мон ламхин тоёба омда микрофона кита хуша хурсанд табрик када рафта моҳамба насиб кунад аз худои меҳрибон ҷиянҷонакум ба асалчонба умракои дароз ва фахр мекунам Салоҳиддин ҷон ҳамхин асал ҷиянум ҳай гуфта иншоаллоҳ дар оянда як касби нағзе гифта падару модараш ба рахмат меовардагӣ писар шава ҳама отаон хушомадитон нури дида тоҷи сармана имрӯзам аммаҷонаш хизмат ба буд ҳузури сахт ман бевақт омадам чунки аммаҷони халқи хизматаш ба ҳамхин ҳаст ҳама камекак бахшида местетон бомонда мерем озимон ҳама отаон ба кайфияти аъло тамом нашуда нараитон ападари мана даргоҳошон Салоҳиддин табрик кунам асалчимона сог бошед келинҷонам баем умри дароз укаҷонам баем умракои дароз аз шумоҳон умедомон калон иншоаллоҳ бо ин умедои мона ҳеҷ ҷам заиба намезанетон табрик каймонам табрик мекунам ҳамотона оғлум сендан со'ramas man mol davlat mayli qurib berma baland imorat yagona tilagim shudir faqat baxtimga bo'lgin sog'u salomat hamma ota onaning orzusi farzandining baxtu kamolini ko'rish barchangizga mana shunday kunlar nasib aylasin farzand so'rayotganida qo'sha qo'sha egizlaridan bo'lsin deya yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin ana kumul Husaynjon muzika yana husn ko'ring Силона хонам аз сахна рафта нест. Хеле ки шумо дер омадед, штрафной, ҳамаи ба рақс таклиф мекунед. Сурудҳои рақсӣ ба ифтихори имрӯза соҳиб ҷашнҳо, ҳама мерақсем, хурсандӣ мекунем. Зодрӯз муборак бошад. Марҳамат. شبنم گلنار بیا ببالینم وای آجو برار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای بابا بهار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای آجو برار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار
بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم چکی بانا ندیم شتر شتر نمیشه ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی یار بیار یک عزیزان امروز صلاح‌الدین جانро дар рӯзи яксолагиашон табрик кардаем. ҳамроҳи шумоам ба ҳам дидем. با ما باشед با شبکه شهنان و البته خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.